So big round of applause, please. Big round of applause. Please, once again, a big round of applause for this man. So, my tourism here on this stage tonight belongs as well to this special man. So, Dean Outstanding German Association. So, you know, I offer thank you for his cooperation, his work, generosity, and devotion. So, thank you, Valerie. Let's clap to him again. We take last sleepless nights, waiting half set and see. So I want to surprise. Quand il a passé tout, il a passé bon. Nari nukya hatari kuganje kugani ndabaze guha ino association NGDA uretse kumbura umwanya no kubiyumvira yo ko bampanuje utuntu tumwe bijanye n'ibikorwa byabo mugabo sinarinzi ko noza kuri mirongo ya 27 Kigarama 2020 gacano magashimwe akagaruke ka noneri umva rero akana Yesu karamvukiyemo no munsi wa 2027 hano iwanyu muri sale Rukundo. Wow. Burya rero barayamaze ngo ufite wari ufite umwanya wo gukora ineza uraryoyikore utarinze gusaba ikintu na kimwe ntuzobiregereza sibyo utarinze gushama exigence. Bon, franchement nkuko bivuze yoba atari amafaranga menshi agurwa iyi medaille mugabo ndazi ko muri wega harafise amajalousie bako yiyumvira ko nabo yambara mwikura hehe bishoboka. Non, ni jewe unique dans la salle, l'unique élu. Nawa wundi ngo uratoranyije mu bandi bagore bose n'umwana natoranyije muri mwese mumabera amashire ndakomeye. Bon, sukwishima cyakuca hejuru franchement nagomba ndabasaba dukomera amashi staff yose na association NGDA amashi abyibushe please. La toute première édition niyo yitavye mugabo iya kabiri Jean-Claude yarandondeye byabereye hariya muri Sagesse kuri paroisse Esprit de Sagesse kwa nabona ndabijamwo hari n'ibindi byigeze kubera ahantu ruguru twazanye nazanye Chanela Mukombozi Araflo n'abandi sinibuka hariho mugabo hari Sororezo. Bon, hari ya kane yindi yabereye hano ari ngaha ni ya gatanu berenga kuva bigitangabye iminsi yose muzotegura graduation. I am ready kubafasha ibyo noshobora communication mobilisation kubishikana kure birashoboka. That's why aha isi yose iraza kubibona ubunyene abantu bari za Amerika mu mwanya chatubaha link ya YouTube Black TV cyangwa Siren TV bazobaha link n'abari za Nouvelle-Zélande za Australie za Allemagne bazobona ko hano muri sale Rukundo yo hano mutumba witwa Mwikiga bagenzi sa Nicoline Ndega Claude Muyaga wala hano muri Muyaga zone Kanyoshi mu ntara ya Bujumbura baravuga ko habaye ibikorwa byiza bya Noel nako rero katubandanyirize n'ibikurikira kandi hanze protocolement ibindi bikorwa bigomba